Každý zápas, nielen... Prvá strela. Ježiši Kriste. Nevadí, 13 sekúnd sme udržali 0-0, ja si myslím, že to je dobré. Tak nevadí, čo? Aj tak sa zabavíme. A tak to musí byť posledný, no a čo? A Chrenko nehrá, toto ma štve, lebo som tu prišla kvôli Chrenkovi. Akože výsledok podľa mňa 0-5, ale nechcem byť taký pesimista až. To nemôžem ani komentovať, čo sa stalo teraz. Je to tam, samozrejme, Čederle. It was time to go to our plan to meet Sebastian Čederle after the game. He represented Slovakia on many occasions and scored a hat-trick on his first appearance for Slovakia men. Čederle did promise Paťo, or aka Patrik, that he's going to take a photo with him after the game, so we went to wait for him. However, he left into the locker room and we didn't know if he's coming back. So now we were thinking what to do. Should we sneak in or should we go outside and wait in front of the bus? Môj kamarát sa chce tiež odpojiť so Čederlem, ale on je na opačnej strane, on je pri Prešovskom. Počúvaj, Ondrej, ty si prdlo. Nemáš čakať pri Prešovskom, ty máš ísť ku Nitrianskom. A my debili tu stojíme a normálne tam môžeme vojsť, ako, ale dobre. Ja by som tam kľudne vošiel. Keby ma tam policajt vole, my tam našiel security a vypadnite stane. A tí dvaja tam išli jak mafiáni, more, že išli tam vnúka, more. Že je to naše, ideme tam. Ale ten na nás kúka, vidíš to? Na mne nekúkaj tak, more. A však ja by som išla, ale keby, však vidíte toho securityaka, on je ďaleko, on kúka na nás, bo vie, že my chceme vojsť. Trafi mňa. Ja už, ešte on to prejde. A ja co? Tyvo, ešte takto sa tam mať vinde dajaké decko, alebo starec a more tam má šľak trafí. To vám môžem sluhovať. Presne. To mi zaplatíte za to. Už nedojde von. Z čoho sa smejíš? Ja už to nechápem. So eventually Patrik decides to sneak in and I don't know what to do, frankly. So I'm just waiting for him for a while, but he's not coming back. Ten Patrik, už ide Čederle. In the end, I decided to go outside and wait for Čederle there. And guess what? He showed up. On chce teraz dvihnúť z platby, bo ju nedvihne. To je tvoje? Vy ste stále taký milý. Všetkým. Vy ho viete odpustnúť. Nebola. Si daj tú fotku. Ja neviem, kde je Paťo. Taký únos v buse, hej. Počúvaj, on už je možno aj v autobuse. At this point, I still had no idea where's Patrik, so I decided to go home. I mean, what else should I do? There's more videos coming, hockey, football, anything which is interesting. So I'll see you next time. Akí sú všetci milí, tí Nitrančania.